me dey Isaac Odwampo obetumi afem the great ampo mbrembrem wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire. Ebusiafo ene adofonom mema obibia akwaba ede ebatu ma GHS so Ghana wahala jumedi na ebre asosamason formuni aba ekwasi kapa enenso mede ebebesumo ewe yefidie kesi yi esuna breaking news aba bedru ya pono so HSA ye running mate ede ema NDC amanyoko na ye mampanyi dada John Dramani Mahama ena etu frankana ede ema omeche ye mame ye Jane Naana Opoku ajimasi say de ebusuafo wo pache se woni NDC amanyoku no etonkwanta wo mo apai enyade se obetimi ne wo edi eye dwuma bioma se ye maame edi nani akwa kopiemu ewo Central Region na ebusuafo kwa wokoye no enye se ebia wokoye se wokotina fie wadidi ame ada hwe ni mu se 2024 ana se wo mo beye nnoma bia tutu ye se de be ya wo besan abedi eye akonya no so ebio ne momokoya okokopiemu ewo eye UCC sukumu eho no mu a chese wokoye no osa kwakwa pre eye ne dabre as Vice Chancellor ewo eye sukumu eho no mu na ebusuafo ensem we beto dwa na Ghana for si woyiwa ensem aye kan ye na ena aba no esanse mo bekaya embra eye John Dramani Mahama eba abonten wo pe frankatuni obi obedi nachi ama eye na probo etimi akoso a chesese otimi ebebeye mampanyi ewo omayimu am se nipa no ebeba ba beye ne vice president no otutu nani na no piemu ewo eye infinfin mantemiche Central Region hono ma chese okokoyi ye maami ede eba na ebra wode ne bebe kire na dodo na azu o ba de enya de se obetimi edi eye ejuma esanse na komesua ena ebiemu nsoso no wontimi enioma ne ho kroniba a chese dodo na ebu na bemu ewo ehum MPP for kasa ye chese other political parties timemu for Ghana for crampo no bebre na ede wo ma no sisu se NDC for oba wo makwakofa no ikura de ebema abato no wo mu ebetimi edi eye enkugu esanse wo ba de eden ena obetimi yesanse maami we brampo anache so ye MP anaso ye minister crown ponum wo ma ye nurses for wo malawa yetwetwa mu ne won kro ne ba teachers allowance kra na wo mu enya enti ne mapa ben na obetimi aye ede aboa eye wo mayi nti wo nyan na no ne binum nso ka se da bi ye maami obetimi aye bibi nti ye ma no eye akonya ne sanse oye oba time o wa abadaye na oba time so de wo no enim de ne ma ebede nti obehwese wo mayi ebetimi etumpon na wo menyi emeye eyedeja na so menyi meye basabasa enti dudu na ema ne kwan se ene yema no endi eye mampanyi dada John Dramani Mahama echi for 2020 abato ene ye hwe eye abato enu mu ensoso de agese ye mami campaigns de wa ye bebre wo ye bi ne ye papa nam ha no no so nam ha crowd na wo twe chese wo boa ye se de be ya NDC amanyoko no ensoso ebetimi agina wo mo ena so ebim na say on the 7th December 2020 to aba eviye enya abotre etwen ye matchesem county ne course collation centers ne won kone ba wo mutimi gada wo nyina information wie ya chese ni wuku ada ye maame ye Jimensa eba abonten ebe declare say his excellency Nana Dankwa Ekufu Addo ena womo ede ahenche no ahye no achese MPP amanyeko no ena womo esa efa mampanyi edwa no asan atena eso no eno ma achese domkuma yi anase NDC for your emergency nya de so mbeti ase ne ati ase channel and say hu protest e cause demonstrations ni nyina ye ti a womo NTC sans wo mususu se wo mo ena wo senke yemfa ahenche no enhye wo na maami yihwe se de enioma eko na ye fa ne se wo memeye running mate se de be ya da ma bi saba yi wo moto na timi baso NDC for ne be wini anka wa be vice president na se ya to abawie na se yisi abobo ne nsem nyina wie wa keka ne numbers abom na still ni nyina NDC ntimi nduru hu ba bia
na se wo mo edi nkuguo dia ene na wada so gina mampanyi dada ye John Dramani Mahama echi se ye den se ye ne fa na se ye ne dentia na chese wo di akiri enya ade se wo ba be ka ne ho ama wo mo adi dwuma bia aboa wo man Ghana enti na hia ebehia ene se obeta akọ eye ni nchi se de yenim dada se mpanifo ta ka se sankofa wo hoi ye nchi enu nti wasanso akọ pie mu ewo ye emfimfim mantem mu meche Central Regional okọ yenzo so a wode nani ekokọche eye UCC sesese die ho na wode ne ntoma akọbo ho na sese o se akọbo ne sesen bim se wo mo besa fa no as eye vice chancellor se vice president na anye ya eye den vice chancellor die ne nsa ebetimi ayeden akam na ebusuafo ensem we na Ghana fo binom achese wo matwe no sere ene abasa se enti na chese maami wo pa chese nke ye mani tumi na anka nya de se obetimi aye bibia aboa ana se na woni mpefe se NDC amanyoko no enya de se ombetimi adi eye enkunim enu nti ena waje adi tu mu ana se de enioma ekwa NDC fo eye atutua asem no wosuro se bi ebekwa akọwi akire na ebi ane ho akọka eye adwam na woyi na no ba bia enye enu nti ena ama se wodwane ede free NDC amanyoko no mu ana ebusuafo ensem we de Ghana fo se wo mo dwen ho a enye na wo mo ti ase nso so a enya de se ebeye se ye mame Naana Jane Opoku Ajiman etimi a resign free ni position a ye de ama no sa position a chese obi a epre a position a ye de ma okramponkrofo abamu buye na se ne watimi anya wosmeja ato honom all because of say party amidi echie edi eye enkugo enu nti no wontimi ento aso ebiem na ebusiam enzenwe wonso wadwe ntwefa ho eye Fabre ewotuma gin comment section like videos na share all the social media platform so that's the yebesane shamakram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe ne subscribe bomoden o be hwepe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura me dey Isaac Odwampo obetumi afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much gh mu ye too much na me so me ye amo fire